payabak po, at itanangeni king kalimanang aldo, ning simbambengi. Mitipon tamo, batayang samban, puriyan at pasalamatan, ing malugod a Diyos. Kaniting Santa Misa, abi-abi tamong pasalamat, at ding makatuking intentions. Pasalamat kambeda rin karelang pamilya. Dennis and Yoli Pineda, Nico and Kim Pineda, Dale, Jess, and Joaquin Pineda, Puring Miranda, Rolly and Gina Miranda, Ferdinand and Dolly Salalila, Risa and Del Mendoza, George and Joyce Miranda, Jansen and Riza Miranda, Rodolfo and Lilia Pineda, Rosel Pineda, Eder and Aniel Dizon, Ryan and Teng Calajao, BGC family, JP and Tay Huico, Julian Miranda, Vince Manyalak, Sedi and Ena Salalila, Rizadel Mendoza, Mafi and Shem Dungko, Miko Manalastas, Mylene Pineda Kayabyab, Esmeralda Pineda, Edith Bernal, Momet and Pamela Matias, Alan and Edna Vitug. Din kaya katamo pong mas in charge, din pamilya ng Barangay Santa Lucia, at din karelang pamilya. Baby Austria and siblings, family of the late Marcial and Carmelita Capuli, Mr. and Mrs. Willie Parungo, family of the late Jesus and Leonida Tayag, Mr. and Mrs. Eduardo Pangilinan, Arthur Lazaro, Edgar Izon, Christopher Aking, Jehel Capuli, Mr. and Mrs. Ray Valderrama, Mr. and Mrs. Aris Rivera, Mr. and Mrs. Orlando Bartolo, Mr. and Mrs. Romeo Lazaro, Mr. and Mrs. Roy Hilario, Mrs. Mercedes Manuel, Mr. and Mrs. Edgar Talastas, Mr. and Mrs. Isagani Capuli, Mr. and Mrs. Reynaldo Tamayo, Mr. and Mrs. Arman Capuli, Mr. and Mrs. Fernando Malit, Mr. and Mrs. Armando Manansala, Mr. and Mrs. Pedro Hilario, Mr. and Mrs. Bing Dukot. Kaniting kalimangaldo ni Sembambengi, impamanyandiking kandila ng Adviento, ding mag-sponsor kambeda rin karelang pamilya, Mr. and Mrs. Nemencio Piñeza. Ding in charge kin pamag-offer, CPC Santa Lucia, and Ministry on Altar Server. Ding pasalamat kambeda rin karelang pamilya, Mr. and Mrs. Herlet Jason Kabiling, Mr. and Mrs. William Lusong, Mario Rivera, Eliza Jorel Roncal, Arvin Roncal, Santa Lucia Barangay Officials, Jerome King Lagasca. Pasalamat para king birthday blessings dari Annalisa Lusong, king kayang 40th birthday, Celinda Bartolo, Moira Paule, Florence Camille Pineda, Aaron Manalansan, Amalia Mendoza. Para king special intentions dari Doktora Miguela Santiago, Doktora Trinidad Arcilia, Doktora Edna Martiliana, Angel Sibug, Edwin Morales, Huco Family, Diana Jean Soronio, Marisa at Domingo Paule, Antonina Lacanlale, John Darrell Binuya, Cecilio Orbe, Noraline David, Rosalina Kagulangan, Joyce Makaspak, Maria Excel Davu, Janus and Karen Yambao, Raymond and Maria Lourdes Balagtas, Marilu Kalilong, Edward Lindon Roncal, Jovel Ann Roncal, Jaziel Lazaro,
Jehiel and Lani Kapuli, Hilario Pareñas Brothers. For the miraculous healing of Jaime Huco, Puring, Portugal, Roy Pare. Para king kabaldana ng Bernadette Lim, Maria Cristina Arumin, Maria Lourdes Flores, Bert Zita, Armando Alfonso, Hermogenes Cabiling, Estrella Cortez, Marita Paule, Lynn Espiritu. Pagkapigaganakan, karing kaladwada rin kakatamong mayang unabye. Jan Bondad, Jesus Miranda, Johanna Carmona, Dani Nulud, Dominic Mercado, Florencia at Gaudencio Gozum, Paz Gozum, Rudy Go, Ruben Roque, Rosario Roque, Jose Marukot, Marcela Limpin, Urbano Roque, Fernando Arcilia, Liborio Kagulangan, Marta Kiembao, Consuelo Ocampo, Evelyn Torres, Maria Evifania Lugto, Arsenio Lugto Sr., Wenceslao Paule Sr., Honorata Paule, Wenceslao Paule Jr., Violeta Martin, Gregorio Martin, Nilo Paule, Rosby Paule Sr., Gregorio Henson, Jeanette Neri, Paula Regala, Lydia Paule, Tony Enriquez, Almor Ronquillo, Avelino Arnel Use Nelson Morales, Carol Dizon, Francisco Manuel, Alfredo and Elita Serrano, Felicidad Bautista, Federico and Leonisa Capuli, Wilfredo Capuli, Rodolfo Altura, Marcelo Valenzona, Eduardo and Norma Roncal, Tony Enriquez, Marcial and Carmelita Capuli, Jesus and Leonida Tayag, Johnny D. Tayag, Roberto Torres, Jimmy Pajardo, Jan Pajardo, Armando Sr. at Natividad Santos, Maria Mercedita Santos, Gilbert Lagasca Sr., Ricardo Serrano, Alma Ronquillo, Carmela Bartolo, at ding maldang kaladwak yung purgatorio, lalong-lalo na di at ang ala ng makaganaka, Karela. Kilagyan ng paang po ng anak, po ng banal na Espiritu. Amen.
Ang grasya at kapayapaan kinatangin sa Kristo, lugod ng Diyos, ating pamisan metong kay Manala Espiritu, mantabi kay kayungan. At keka antemoren. Kapada sisyan tala ng kay katang kasalanan, pankarapat dapat talang pagmasusiyan, dating bandala misteryo. Itamang ampo, aminan ko king Diyos sa mapamakalulo, at kay kayo kapatad, may kasalo kong bina, king pamisip, mga mano, ampon pamanyapat king marok, at king pamagdamad kung dapat, king maya pasukat ko salang depat, kasalanan kong mabayat, ulinitay panigapo ko, kang Nuna Mariang kapilanman birhen, karisab lang anghel ampon banal, at kay kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko king Diyos sa ginong tamo. Hindi Diyos sa may payang totoo, pakadulwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katasan na kimpiye lang hangga. Amen. Ginoo pakalulo, Ginoo pakalulo. Kristo pakalulo, Kristo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Manalangin tao. O Diyos ng lugod at pakalulo, sa panmuking tuki, king halimbawa ng Maria, parating makasadyang tupad king kaburian mo. Kanitang tinggap ni ing maya pabalita, ay natadna ning anghel. Matula ng tinggap, ing alangangga mong anak, akit man king sala, ning kekang espiritu, meging templo ne, ning kekang amano, ang mabibi at magari kambe mo, king kami tunganing banal espiritu, Diyos manggaman, king alangangga. Amen. Pamapasang ibat, king libruning propeta, Isayas. Peparalayang pasibayong mentahi, ingginu kang hahas, ngana. Adwan mo king ginung ke kang Diyos, king dinanakang metong nga tanda. Malyaring manibatan niya iti, king kalalaman na ning lugal daring mete, o kaya king matas sa banwo. King uli na nito, nga ng Isayas, lahi ng David, makirandam ko sa, epa makagyuke kayo, inggisanan nyo la kabibabatan ding tao,
at patiwari in Diyos. Gisanan nyo naman kapibabatan. Inginu mismo, miyayang metong atanda para kaya kayo. Ing metong akayanakan a babayi, milamnan niya. Mga nakyang metong nga lalaki, at ing maging lagyo na, Emmanuel. Ing amano ning Ginoo. Salamat kin Diyos. Palomanye ingino, yaingari ning ligaya. Palomanye ingino, yaingari ning ligaya. Ing sabla bandining Ginoo, patay na ing sablang atyo, king yato. Bandining meto si kaloban, at ing sablang keti, manok nangan. Yaing kaniti menatagan, king libutad ning nanaman. Peka tigid ne talakad, libutad ning dayat malam. Ninuing makikatuliran, mukiat king bundok, ning Ginoo. Ninuing makimatulit, lungob king ilom ning banal ng templo. Ya itang makimalinis sa gamat, itang makipusong dalise. Itang emagna sa aking dewakan, at magsalitang kalaraman, laban king Genuman. King ginutanggap yang kasablalan at kapatawaran, King Diyos. Akiyong kaligtasan,
kanya ni ugali ring taong magdulap, king Gino. Ding malapit kin Diyos ng ako. Parangalan tayo po yung Maya Pabalita. Ang ginamanatili ake kayo. At keka ang timurin. Pamipas yakin Maya Pabalita, ang pangkang Lukas. Digaya keka o Gino. Inyang kanam na ng bulan Elizabeth, tinuban niya ng Diyos, ang Anghel Gabriel, karin Nazareth, ing metong karing balen ng Galilea. At inyang balita, para king metong babaeng makapangakong kasal, king metong lalaking bilagwan Jose, ay ba't king lahi ng aring David. Maria ing laguna ng babae, tinatangya kaya ing anghel at ngana, ing kapayapan manatili keka, ing Ginu at tsukeka, at epanwanana kang emunano. Totoo belingas nga sa loob Maria, uli na niting amanong sinabi ng anghel, at isipisipa na nung nano'y kabaldugan na niti. Nga na kaya ng anghel, Maria, kami tatakutan, uling maging malam yalub kaya kaing Diyos. Milamnan ka at ibayit me ing meto ngayon na kalalaki at pamalagwan me ing Jesus. Maging marangalya at mayawis siyang anak ning kakatas-katasan na Diyos. Gawa ning ari ning Ginong Diyos, antimay David, api pumpunana. Iyeng maging ari daring lahi ng ako king sablang panahon, ating kayariana, kaya mapupos kapilanman.
Nga nang sinabing Maria king anghel, makananong mapalyari iti, kabang ako dalaga ko, pegi bating anghel. Dating eke ka, ing banal espiritu, ating upaya ng Diyos, liluungan ka. Uli na niti, mayawis siyang anak ng Diyos, ing banal, amibait ke ka. Laban may Elizabeth, akamag-anak mo. Sasabihan na rin tao, king enemang anak. Dapat ngini, kanam na, ang gyamang matuwane. Muling alang bage, ena apapalyarian ng Diyos. Alipan ako ng Ginoo, nga ng Maria, marapat sa kanako, anti mo ing sinabi mo, at likwane ning anghel. Mahip ng balita ng kikatang kaligtasan. Kapuriang keka o Kristo. Maya-payabak po. Medyo tinako pong boses. Ang katanda ko pong makiramdam niya masamas kaniting idake ko kay kayuling. Itas na kong bagya antas. Itas na kong bagya antas. King kay katamong pamangilalaking kasalpantayanan. At medyo matas siyang bagya pero pakiramdaman niya, uling bakangin niya, paadamdaman. No? May itong yung teolohiya, kikatamong kasalpantayanan. Bata yung lupus sa 19 dyan, ining misteryo ning pamikatawa ng taong Yesu Kristo para kikatamong kaligtasan. So, ang katanta kayong makiramdam, extrang effort, no? Ing Diyos sa kikatang kikilalanan, ausandeng God of Revelation. Diyos yang migpakilala. Kareng egan na ka ng relihiyon na may bayit kay tiking yato. Deng Diyos akarelang kikilalanan. Bala mo konsepto mo. Bala mo katangisip la. Pero yung Diyos sa kikatang kikilalanan, yay pining Diyos amig pakilalang personal kay katamo. Kapamilatan na ning karanasan ang poring minunang tao. Kalupad di Abraham, di Isaac, di Jacob, etc. etc. So, imig pakilala ya kay katamo yung Diyos. Linapit siya. Yang mo bukod, karingegan na ganang relihiyon na may bayit kay tiking yato. Yang mo bukod yung Diyos, amig pakilalang tinipang may kisan metong karing tao. Pakilali, may kipagsalita ya karing tao. Paluta mo yan kim panalakasulatan. So, our something God of revelation. Our God is the God of revelation because He revealed Himself personally. Kaya katamong lelangana. Kaya katamong lelangana. At yung kanyang pamagpakilala, pakilala na yung kaya sarili, metong yung komunidad, metong yung familia. A family of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Yapin niya rin pepakilala. Yapin, potang paintunan tayo ang misteryo na ng Santissima Trinidad. Alay ang sasabihan, daretsahan ng banalakasulatan na sinabi na ng banalakasulatan, ang Diyos tamo at luyang persona, igpa, anak at banal na espiritu. Alayang diretsang sinabi. Pero potang pakatingiran me, ing banalakasulatan, yang akit mo, na yung Diyos tamo, pepakilala na yung kayang sarili, metong yung igpa, metong yung anak, metong yung banal na espiritu, king metong kadiosan. Okay, ngayon ing Diyos anak, niya mayaw siyang Diyos anak. Miripat siyang diretso king igpa, begotten by the Father. Not created by the Father, but begotten by the Father. From the Father, minibat siya
ing Diyos anak. No? So uling pinipat siya, kingig pa, anya mayaw siyang anak. At uli nanita, ingig pa, mayaw siyang igpa. Of course, dining terms areni. These are limited terms. Explain tamo something that is beyond. Just for the sake of understanding. Anya, tininantalang lagyo, Diyos igpa, Diyos anak. And ing Diyos anak, minibatan niya kingig pa. Okay? Ngini. Ing relasyon ng lugod. So, nga na, ing Diyos igpa, out of His overflowing love. Out of His overflowing love. May bayit siya ing Diyos anak. Anyapin ing Diyos igpa, no? Ing upaya ning Diyos igpa, no? Mamungayang biye. So, ing meto nga binungan ng minu ng dili, yapin ning Diyos anak. Anya pining Diyos anak kayan. Ing relasyon na king kayang igpa, tanda na ning kayang lugod, pamipasyag lugod king igpana. Yapining alanganggang pasalamat. The expression of the second person, the expression of the second person of His love to the Father is an everlasting thanksgiving. Alanganggang pasalamat. Yapin yan. Yapot ang inyang Yesus, maging tawiya at mga diya. Munandiling papasyag na po ang manalangin niya, pasalamat. Pasalamat. Yapin yan ang expression ng lugod na as a respond to His Father's love. Yapin ng alanganggang pasalamat. Ngini. Ingalanganggang pasalamat ayan, maging konkreto ya. Maging konkreto ya, kapamilatana ning kayang obedience. Ning kayang kapamintuan kangigpana. No? Yapin niya ning konkretong expression ning kayang pasalamat. Memintuya kangigpana. Ing maging tao yang kalupatamo. Ing maging tagapagligtas taya. Ing malupas siya, kingupaya ning kayang kadiosan, maliban king kasalanan. Yan, yapining pamipasyag na. Malaman mo yapining konkreto ng pamagpakilala, pamipasyag ning kayang kapasalamatan, kapamilatan ning kayang kapamintuan. Anyapin, he cannot but obey God. Not because of gratitude mo. No. Itang kayang pasalamat. King English ay sa ausanding, it is a concomitant effect. No? Ing bunga na. Ing kayang effect, itang immediate ng bunga, ning kayang pasalamat. Kaya pining kayang kapamintuan. Nya may mintuya kang igpana. Pemintuane igpana. Uling tanda ning kayang kapasalamatan. Ing kayang lugod, ami pasyag king kapasalamatan. Okay? So, yapinting meto nga mawulagang dapat tamong kilalanan. No? So, Jesus, pepaintulot ng maging tawya, maglupas king kayang kadiosan, uli ning kapamintuan na kangigpana, tanda na ning kayang maragul kapasalamatan. Now, Imama Mary. Imama Mary, special yang babae. May bayit siyang alangmantsang kasalanan. Uling may bayit siyang alangmantsang kasalanan. She is pure love. She is pure love. Ganapi aking lugod. No? Uling alayang kasalanan, ganapi aking lugod. At makanyan mo naman, muling ganap yaking lugod. No? Pasalamat siya naman kingig pa. May bayit siyang ganap king lugod. Anya, inyang puntalanin ng anghel, no?
puntalanin ng anghel. Bistat man, uling ini man talagang Diyos. May palaya mong alang mansyang kasalanan, pati she is still a human being. May tungya pamuring taong babaeng may pala. Anya inyang ausane ning anghel. Pan maging induna ning talapanatbos. May biglaya. Humanly speaking, yung pakintindihan, bistaman si is pure love. Yung pakintindihan, makanano kung anang muktot, may tungkong dalaga, kinis na akong mamalto ko kay ba't bubuntis ko, at itinganaw, makayakmaking batas nga nawari. Maningin isplikana ng angel, isplikana. Inya nga, abitasan ng Maria, ing sasabihan na ng anghel, ya pining kaburian na ng Diyos. Pistaman aintindihan, tengwanan metong kumungalipan mo gino, malyari kabot ka na ako, ang tingking kas mga mano. Again, ing tangunang Maria, no? Pwedeng payali. Not because he's being forced. No? She was never forced. May pilit. Noon tanda na. Ning kayang kalinisan. Uli ning kayang kalinisan. The concomitant effect of that kalinisan is her willingness to obey. Ing maminto. Niya, may mintuya. Pemintuane ing Diyos. Tandaan na rin kayang kapasalamatan mo naman. Kapasalamatan. Huh? At Jose, the same thing. Jose, itong yung ordinaryong tao, yet uli ning malinis siya pilubluban. Kalugurani ing Diyos. Kalugurani ing Diyos. Basta manina naman ay tindiyan ing madilyari, tengwanani ing Diyos. Na papasyag na, ing kapamintuan, pining kasusukdulan ng pamipasyag, lugod ning tao, king Diyos. Tandanin kayang maragula kapasalamatan, ning tao, king Diyos. Pining kayang kapamintuan, king Kaburiana. King Kaburiana niya. Bistaman masakit, Maria inaintindihan, how could this be? At migsafer Maria, uli na nitang tango nga ita. It is not a simple yes. Migsafer Maria. Yet, iya migfalter, iya migbayo. Sinduna, ing kayang misyon. Masakit, tinana siyang kasakitan. Just imagine, tininan may pikalo may Jesus, king yato, na nanong depatan ng Jesus. Alay ang depatan ng marok, mayap ngan ing depatan na, inulo no ring masakit, pepabiyaya no ring mete, pepakano ring danupan, pepatawara na la, ding makasalanan, etc. Nanong inablas na kang Mama Mary, pining kamatayan ng kayang anak. Pining kamatayan ng kanyang anak. It's a painful experience. No? Nena po rin sabihin pa, tengwanan ming gino, oy, isaplala ka. Misaplala ka, bila ko ka problema, maging masanting kakabil yan. No, that is baloney. That is baloney. Yari nga libang manaral, putang panaral ng maging tapat kaking gino. Bakang misaplala, bakang miswerte. Miswerte ka. Pache maging tapat kaking gino. Pero yung swerting painto ng tamo, alwaitang mikualta ka, makapanyali kang dakalagabon, maging successfuling business mo, aliwaita. Aliwaita yung kabalduganing kasaplalan. Yung kabalduganing kasaplalan. Kaya bemeng ginumisan ni Eldo, king kayariana. Iyapin iteng tune kasaplalan. Iyapin iteng tune swerte. Niya po tang itamo.
manakita mong kalupatang tao. Yung tao nga yan, hindi karo ka ugali, hindi karo ka obra. Ngaya mamirayit, hindi may kwalta. Ngaya mo mandarambong, ngaya may kwalta. Ha? Pero kaswertira. Ha? Kaswertira rin taong dyan. Bangkus mapamirayit la, mapaguloko la. Ha? Mapagpahamak la ka rin kaparadang tao. Kaswertira. No. Alam ba yung tunay swerte ito? Sabihin na pa, kami, ha? Nakikatapat ki nga pong Ginoo. Ha? Makipag-obra kaya. Pero inirin ko yung kabilyan may makalunos kami. Makalunos ka? Ha? Ayaw niya itang paintings natin, itang Last Supper. Anong nuring makabili, 11 deng stray children. Nyangkot nande, dening 5 taon. Nakakakitsukeng picture yan. Kakaluluan, kasakitan, dano, etc. etc. Nakibatsing metong ali, kabsi, swerte, uling, at sukarela Jesus. At sukarela Jesus. Yapining manapag kimpamangan. Yapining manapag kimpamangan. Jesus mismo. Yang kaya bera. Nanong higit pang pibanjan kanita. So, ining misteryo. Kapamintuan. At itingin nga duwan na kekatamo. Niting simbang bengi. Ibayo tamo in kapamintuan. But with the right perspective. At yung atlong klaseng kapamintuan. Maminto ka ulin na rin atlong kadahilanan. Maminto ka uling laka nga karapat. Just for the heck of it. Pamintuan kepa. Something new. Potating something exciting. Pota nga lang something exciting. Maganyan mo pala. So gulutan mo na yung pamintuan mo. Tingalawa naman mamintula out of fear. Tatakot lang. Tatakot lang po ta, parusano ang tatang na. Tatakot lang po ta, alalang mana. Tatakot lang po ta, elamiras banwa. Niya gagawan tangan ni sabla, uli naning takot. Anya po tang ding tao, magmature na lang sa lese. Ha? Enobyasang tatakot. Potang enobyasang tatakot. Eno maminto. Uling, yung dahilan da, takot mo. Niya potang masikanala naman. Potang agyura ng panalakaraning na ano pamang bage. Eno maminto. Uling eno tatakot. Ating katlo, niya pinitang, maminto ka, uling lulugod ka. Maminto ka, uling lulugod ka. No? If you obey out of love, then you will keep on obeying, sometimes even without understanding, because you are in love. Because you are in love. You simply obey. You simply obey. Sometimes even if you don't understand, simply because you are in love, that you obey. Heka, mapupos. Alayang kapupusan, ditang kapamintuan mo. So, ining buri nang ipasyag kay katamo. At adwan na kay katamo. Pan maging makabaldugan niya, iting kay katamong Pasko. Panamdaman tayong Ginoo. Isa niya tamong maminto ka rin kaya nga mano. Pamintuan tamo yung sasabihan na may kakalugod kayo, may papagmalasakit kayo, ha? May papanyahop kayo, ha? May papamatawad kayo, ha? Without any condition. Maminto kang alang kondisyon. Ha? Ay, tao ko mo, wag yung gawa niyan. Makasalanan ko naman, wag yung gawa niyan. No. Then you are not in love with the Lord. If you are in love with God, if you are in love with the Lord, you simply obey. You simply obey. You may not understand what He is asking of you, but because of your love of Him, you simply obey. You simply obey. Just like Mary. Just like Joseph. Just like Mary. Just like Joseph. E daman lubos sa 19 dyaning tengwananda. Because, pero uling in love, laking hapong Ginoo.
in love like in Diyos. It's not enough, no? Only those who obey can love. And only those who love can obey. Salita ng Bonhoeffer, netong yung German philosopher. Only those who love can obey. And only those who obey can love. Anya pining obedience, itong yung maragul ng sangkap ng lugod. It is the incarnation, or it is the, what do you call this? Finality wari ng expression mo king lugod. Potang tangwanan namin. The same way, potang kayong kakasal. Ha? Kayong balyaring kasal. Hanggat kayong mag-I-dos. Mag-present kayong I-do. O pwedeng miyabi. Ha? Yung ka pwedeng tunay makilalang mikalugod. Hanggang kayo mag-I-do. Hanggang kayo mag-obey. Hanggang kayo maminto king metong at metong. So, hiningadwa na kay kataning Ginoo. Dagdagan tamo pa. Yung kay katamong kapamintuan. Ang importante, balo tamong iti, yung kaburianan ng Diyos. The moment I realize mo, iti yung kaburiana ng Diyos. Don't think twice. Just do it. And I tell you later on, na numang pagsubukin danasan mo king bi, agyo mong pakirapan. Agyo mong pakirapan. Uling may sanay kang tatango king Ginoo. Asanay mo nang tatango king Ginoo. Ang gyang mo intention. Ulining kaya kang tiwala. Ganap at tiwala. Ulining ganap mong lugod king Ginoo. Just say yes and do it. Just say yes and do it. Just like Mary. Iting paralan, banlalong maging matibe, ang kikatang relasyon king Ginoo. Banpot ang datanging panahon, itang kikatamong final yes king Ginoo. Ina masakit, ipresenta kaya. At itang final yes ay ita, yang magdala kay katamo, king kayariana. Banlubusan tayang akayabe, king ganap ng tula, king ganap abi. Amen. Bendisyon na kayo, ng mayipayang Ginoong Diyos. Manalangin tama kay Diyos ang bata nga tsubanwa. Ami tubot kang Yesu Kristo nga anak na. Pan maging galamen ng makatawang pamilya. Kapamilatan ng pamanungunang Maria. Nga tamang manalangin. Ginoo, isa jaming ing balayan mo. Kingke kang panyatang. Ginoo, isa jame ing balayan mo, kingke kang panyatang. Baning Santa Iglesia, paratineng parehong ipahayag Yesus, anting anak ng Diyos at anting anak ng Maria, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, isa jame ing balayan mo, kingke kang panyatang. Baning yato salpantayaya kang Kristo, ing anak ng Diyos, dapot kiglin at beyit ng Birhen Maria, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, isa jame ing balayan mo, kingke kang panyatang. Banding sablang pamilya, matularing tanggapan i Kristo, ing anak ng Maria,
kapamilataning pamananggapdang mitmong lugod, king balang anak abinyening Diyos. Manalangin ta, king Ginoo. Ginoo, isadyame imbalayan mo, kingkekang panyatang. Ban itamongan, baka pagsadya tamo para king pangabayit ng Kristo, inganak ng Maria. Kapamilataning pamananggap tamo kang Kristo, karing kekatang puso. Manalangin ta, king Ginoo. Ginoo, isadyame imbalayan mo, kingkekang panyatang. O Diyos sa ipami, ating katuparan, king malugod mong tangka. Gawa mo kaming galamin, ng kekang pamilya, anong noy Jesus, kapatad Mia, ati Maria, iyeng gindomi. Kaban mo king maganaka at mapamintong galami, anti mo pingalimbawa, Jesus at Maria. Idiyado na king kapamilatan ang Kristong Ginoo. Amen. Iparikan ng Diyos, may sikluban no laging kekang kaya panding aming halakayang pang mikeka. Alakay ba't ka rin ubas at pipagalaning tao para kaya kami maging inumaning biye. Ipuri ang Diyos, kapilanman. Manalangin kayo kapatid, bang kanakwat kayo kayong taon, maging katanggap-tanggap iya. Harapan ng Diyos, ipang mayupay ang totoo. Tanggapan na sa aning Ginoo, itindaon, karinggamat mo, king ikapuri at kaligayan, king kayang lagyo, king kaya katam kasaplala, ating mabilog ng banala kapulungan. May paming bigla lang tanggapan mesa iting ayin at arawan mi, manano na sanang ing Eucharistiyang pagkasalwan mi, idala na kami king biyelang angga, pagdulapan mi king kasalpantayanan at kapanayan.
Idiyad man making kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ginamanatili ke kayo. At kekante mo rin. At na ring puso yo. Makayat na ano aking Ginoo. Pasalamatan tayong ginawa Diyos tamo. Iting karapat dapat at matulid. Tunay ping karapat dapat at matulad yung pasalamatan na kamparate. At naman ka rin ay pa Diyos king alanganga at lubos mayupaya kapamilatan ng Kristo. Pisag na rin sablang propeteng kayang panyatang. Adilaning itong birhen king kayang sepupunan. Kami nga lang kasimparang lugod. Si Janang Juan at alapaminyag ing kayang panyatang. At ipakilala niya ka rin tawa niyang dinatang ne. Ulining mo na nung lugod na kikatamo. Kitma na katamong tula. Yan ipagsadyan tayang pagmasusyan. Ing misteryo ni kayang pangabait. Kanita po tang datang ne. Dasta na katang masigasig makabanti at manalangin. Kabang ding puso ta maglapo lang kapag mulalan at kapurian. Ulinita kang bering sa blangko ring anghel ka rin banwa. Darilit may kekang ligaya. Lain makibelang tung ng babi kapurian keka at ngaming ang kakanta. Pining banaloig pa kay sibunis sa blang kabanalan. Uli ni tayo panaga po mi. Itugtog mi ang espiritu mantimayang titipang ambon karitang ayin mi. Ban pa banalanalat para kay kami. Gawa na lang katawan at daya ng ginaming Yesu Kristo. At tatandanan mi pa kanitang benging mi panganyayaya. Bayan ako sa loob tinawan ng biyan naging pamaylas at kamatayan. Kinuwaning tinape. Papasalamatan na ka. Pirason At binyane ka rin kayang disipulo at nga na. Kung niya iti kayong anak ka na niya. Uling iti yung katawan ko. Pamidawon para kay kayo. Ginoo ko at Diyos ko. Makanyan mo naman kayo na minapon kinuha na yung kalis. Pasibay biya pasalamat kay ka. Binyane ka rin kayang disipulo at nga na. Kung niya iti kayong anak, minom kayo kaniti. Uling iting kalis ng kanakong daya, hindi ning bayo talang hanggang tipan. Ami bobo para kay kayo at para ka rin sa blang tao. Para kayong kapatawaran da rin kasalanan. Daptan niya iti kayong kapigaganakan ka na ako. Daya ng Kristo, ikabos mo kami. Misteryo na yung kasalpantayanan. Kami,
Nyangining kaganakan mi, o ang papamakalulang igpa, yung kamatayan at pangasubli ng mebi, darawon mi kaya kay ting tinapin ng biye, at yung kalis ng kaligtasan. Layan ming pasalamatan kaya ka, ipipalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, at sumuyo kaya ka. Kami nga sanang may sulusulak yung katawan at dahil ng Kristo. Di po na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me, o ikpaing banal kapulungan mo, makalaganap, kimabilo gaya ato. Banbinganap, iya sa aking lugod. Kami na Francisco, waki kaming Papa. Florentino, waki kaming Arsobispo. Lodomera, waki kaming kasawa pa pare. Ding sa bilang obispo, pare Diacono. At di sa bilang susuyo, kim banal kapulungan mo. Kanaka mula naman yung kapatid ming minuna ng pepay nawa, kimpi kong kapanayon ni pangasubling mebye. Idala mo la di sa blang mayang mo na biyaking pakalulo mo, kitang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan, karabat daba magamit king bilang angga. Man kambiyanin maribiran marindo ni Diyos. Kambiyan ang San Jose esposo na. Kambiyanin man apostol, sa nagustin na kaming patulunan. At kambiyanin sa blang bandalan may biyebye, kalugod-lugod kay kaking kikabaning panawon. Apurian at apaligayan da kasana, king kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo. King kapamilatan at kambiyan at kay Diyos pang may payang tutok, kagam ng banal Espiritu, kay kasablang tangalan at ligaya, manggaman king alanganga. Ngayon manalangin tayo ng kapanaligan at lugod kingig pa. Kaya nga manong tiro na kay katama ng Ginoo. Kapos na kami ganagin sa blang marok, malagod mong pagkalibing kapayapan, king panawon mi. Paningkasan paning pakalulo, mamitimawa kaming parati, king pamanalipan ng kasalanan. At may kabis kami nga lang kasasangkulan, king sa blang kaligaligan. Kabang panan at pagsadyan mi, panyatanamit mong ligaya, Yesu Kristong kay kaming talapangabos. Uling kay kaing kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman, kingalananga. O ganun mga Yesu Kristo, sinabi ka rin kay kang apostol, kapayapan lalakwan ko kay kayo, kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Masana babalik na kaya kaming kasalanan. Muna yung pansinan naming kasalpantayanan, yung badala kapulungan mo. Pamayapan at minsan metongan mayag pa ang king kaburian mo. Yung mabibiya at magari manggaman king alanganga. Amen. Payapan yung ginmantabi sa kapilanman kaya kayo. At kay ka antimurin. Yan pang tayong waganin kapayapan, king metong at metong. Amilala
Ni Kristo yung kodero ng Diyos, yung milalakay ang kasalanan ng yato, wala rin mayahos nga po naning kordero. Ginoy para dapat pabalaos keka, dapat ngingin kas mga mano, kumayap na ako. Katawan ng Kristo. Amen.
Atinta mo pong second collection. Deti po magamit lo, king retreat dan kaya katamong leaders kaya tikim parokya tamo. Ang maganap kindarta nga January 13, 14 at 15, 2023. Dakal pong salamat karing pagkalubyong sawop. Manalangin tamo. Oy paming malugod, ding pisulusulo mo, king banal mong dulang, pagkaluban no sanang tune kapaninayan bilang papakinabang king gimpanandang kapag masusyan. Itayaton making kapamilatan ng Kristong ginome. Amen. Hindi naman natili kaya kayo. At keka ante mo rin. Bendisyonan na kayo ni Maypayang Ginoong Diyos, singig pa, anak at banal na Espiritu. Amen. Umay kayo king kapayapan, mapiyasa tasa ng pasalamat, king Diyos, anting tandaning maragultang kapasalamatan, king sa blangkalam, apikalup na kekatamo. Salamat kin Diyos.